Ngelo mana sa tau etama suruga pa maromo mi salalala tanya suruga nalawi. Magay na kwaro namorosi di tiang mangkalinga baca tia tima guru deto na may makutana na macigaw cia berubah. Tadampay ka apa aja itu aku macara maka maromo ang kataw na kena. Tapi digaga tau kujallo digaga. Tapi ang fasting kemarasa. Sinin na tau pangimpuruangi tau de na may makat ta otak na. Magay pa. Nasabat tau tia caw. Na de na may mita tau manyamang. Ajak kam masipak na may tau tari murusu maja. Nalay ko liwa sipak mo jana. Iga madari mabasa ko sarana tanya na. 2. Jenang. Panasu-nasu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din. Saya hormati Bapak Camat Pancerijang. Saya hormati Pak Desa Cipotakari, tokoh agama, tokoh masyarakat, para imam, para orang tua, ibu-ibu, insyaallah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah rilalanna iya wennie sitina je patarakatan rasukuru kamarajata resi raja kuasana pong Allahu taala na sabab pamasena nan nia kamasena denang kana tapat tu rilalanna tutungeta tanna podo angka ki maraja sukuru na maraja tappa na sabari pamasena puangi nan nia papenya mana dena paturi rilalanna tutungeta insyaallah. Salawan yang passalam ala salabirna Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi uswatun hasanah rahmatan lil alamin minaz zulumati ilan nur. Teman-teman lebih ke hadir setiap datang waktu bulan Rabiul Awal, umat Islam sebagian besar meyakini bahwa ini bulan yang harus kita berupaya memuliakannya dengan apa? Merangkaikan kegiatan-kegiatan mengenang Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala modelnya, Pak. Pak yaitu amaulukannya si dimita punah tetapi mega tahu modelena tu Bapak Ibu sekalian angka tahu tu dami ba masih kiri masalawa purani angka to mabarasan jimi bawa purani angka to mengadakan pengajian dan segala macam kegiatan Pak agayero itu adalah upaya upaya pekunu acarana nata tambah papujiri Nabi Muhammad Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Magi Pak, nasabak iro idi umat selengi mudani ki ko nabita. Ya. Mudani ki. Tapi deneri sama kada pekuna cara mudani na denang kanerita. Ya. Aga pelela tu korealeta guru ami Pak. Kisah dalil dan kisah cerita sekaitan dengan bagaimana mulianya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita coba-coba nih gare cede, ajak mau nama bela lada Pak. Ya. Ustaz terkenal limo ko televisi, engkau ko kampota, ya. Maga kira-kira ranuta ko siruntuki. Ya, ajak na jolo na tulatu ko nabita. Saman sekarang saja Pak, ya kong ke ustaz viral oko televisi hebat dan seterusnya, na tapat tu siruntuk maga rorio na papenak dita tasading. Ya. Nah Nabi Muhammad di atas spiral Pak. Ya ko ustaz spiral ya paling-paling cinampa Pak. Tapi ko Nabi Muhammad sampai kiamat spiral terus. Itu Bapak Ibu sekalian. Magi Pak. Nah sebab memang tahu kanja, tahu melebi, tahu mamasi, tahu masih ngereng. Tahu dia apa sileng Pak. Sehingga layak dijadikan contoh. Pekoto ni kira-kira melo i contoh ko dia ni pahang. Betul tidak Pak? Dek na mungkin yule contoh Pak ko dia ni pahang. Peko cara pahang ya gurui. Ya gurui. Ya roko tu mak baca maka dia ni mak guru ni. Belum tentu Pak. Apa iya guru angin salah si di syarak mutlak. Nah sebab dia atau suku Pak disengena makan pengalatal maka dah fasalu ahlu zikr in kuntum la ta'lamun. Ya kong kade mu pahangi aku tanah ko to misengi. Iya. Magi Pak. Nah sebab ternyata dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian, iero agama letur realita melampai perjalanan anak peleturi nabita. Dek na langsung uko nabita Pak. Dek. Terakhir guru-guru tak guru agama tak oko sikolai. Ya. Para ustaz-ustaz mubalik yang sampai di kampung kita. Yang berceramah di depan kita. Itu pengantar. Itu perantara mengenal Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Bapak Ibu. Itulah sebabnya Nabi memberi wasiat. Ya, aga wasiatna Nabi Muhammad. Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati. Ya, wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak mapasa Pak maka dah upasa ko dua pasalan nari ko makatan ni masa ko dua pasalan mabele acilakange mabele atunange macawi asalamakange lino akhira kegaro Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah okko niki monro perlu aguru lupo Pak. Maka daya komelo ki misangi Nabi Muhammad kegele ya gurui. Ya. Ya kong ki melo misatongangi Nabi Muhammad de gaga anroak kami namakan yang rima guru saliwan na okku akurangi. Ya, mage Pak. Nah sebab na ai seterangkangi maka daya komeko misangi Nabi Muhammad terutama sifat-sifatna hulukul Quran. Sifat-sifatnya Nabi Muhammad oke kurangi tita. Ya, itu Bapak Ibu. Oke kurangi. Magi kurangi nasapong Allah Ta'ala zalikal kitabula raiba fi. Degaga abata-bata yang okorolilan na Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaidah Pak, angka hadisan Nabi tamakadah mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Nigi tahu
melo ipataraka darajana, melo makanja pakalinona, aga syaratna yufaqihu fiddin, pakanja kilalo ipahata oko agamai. Magi Pak, ya ko makanja ipahangnya ko agamai, makura susah. Ya ko masali pahangnya ko agamai, mega susana. Magi Pak, nasaba iya agamai nasa pong Allah Ta'ala, basyira wa nadhira, yaitu agamai papakeriu-riu, tetapi peringatan jangan sampai tak kalupaki, yaitu ko agama. Tapi ya ko melo ki mite dasarna nabi ta aga napau, maka dah yassiru wala tuassir, permudah jangan persulit. Jadi akong katau tuo, mak gama nasang alena, na terimelo pisusaywi agama. Dena pahangin Nabi Muhammad. Tu Bapak Ibu sekalian. Nah sebab iya Nabi Muhammad nelor mite silomuang. Dia nelor si susang. Agama manasa. Na terangka pong Allah Ta'ala. La ikraha fiddin. Digaga pasar dilalana ajarana agamai. 2, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dene babani tawe ko denulai. Coba nih Pak. Yang ketiga, aga nasapong Allah Ta'ala, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nigi tau pigau sewa deceng namo maga bicuna angkato angkena. Nah, jadi iro pasal pole ripuangi, maka daya kong katau pigau deceng aja lalu mu capai. Cek dek gina cek dek Pak. Apa ia puangi adelet na luar biasa, anu kami nama bicu lagi na nilai, apalagi ku malopoi. De na pada di taulino sesa Pak. Malopo lagi, na pigau tawe meromo na capa. Siaga menya tuh maga payanu. Si Pak Nabi gaya rong. Icapak tahu. Itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Ia kota matota aga tosi dasarna na pake. Maka dai to matota itimbam makapah tan ritimba degagai. Ya? Caca nih? Itimbam makapah tan ritimba degagai. Ye, jadi akong kana pikota dena wad dicapa maka deh. Maka apa? Iya ko maka apa ang katimbangan na? Iya ko degaga na pigaw, degaga. Jadi ya kong ka na tau pigaw sewa-sewa, aga maniplay pigaw. Iya pala ko irite ang katapasala patujuy, aja mo pasalay. Ni apa tau wesesa, denang ka na patujuy na pasala. Itanay matu, maka dekegato yun nakadan mo ya, dito upahangi, mapalay mapasala. Cocok moro basogi kuro. Iya, ini agama Pak cerita Pak. Ya. Aja lalu mau coba-coba pasale si dia gaga. Tetapi aku raga kok patujui ko salai. Patujui ko salai. Aja mau pasalai. Bahaya Pak. Ya. Magai. Nah sebab dasarna agama napigau tahu sesuai kemampuan na. Iya ko ya to mironulle. Milo yaga. Coba Pak. Waleki gambar si Pak Nabi melo yala Pak. Maga Nabi tak palempu si dia anu masalah. Ya. Maga batena Nabi tak palempu si dia anu masalah. Sidi. Riwatunna na pangiwangi sahabat risesena sipak sempajanna Abu Bakar siba Umar. Ya, biasa tangkalinga kisah Pak. Magi Pak. Nabi Muhammad si bawai si tuongangi. Ya. Si jokangangi Abu Bakar si ba Umar. Nang kapasan na Nabi tak maka dia sallu kama raaitumuni usolli. As-sampaja ko pada toha iya mas sempajang. Kama kor pata? As-sampaja ko pada toha iya mas sempajang. Mega kalau masaka pa batongan niya. Tapi kata nirmi bahas.
Tapi agana carana Nabi Muhammad pakata ya nasi salah pahangangi pak. Riwatuna ilapur Abu Bakar si ba Umar maka ya Rasulullah ya dia bisa dikada kegana miakin rulai ya pak leti modele Abu Bakar ima leti Umar. Nah kada aga silengan nah kada iya ko Abu Bakar mas sempaja na marima mabicu sadana. Umar ya ko mas sempaja angin na marima liwa lopon sadana. Yeah. Yoli apakah mapangiwan ni sana tahu pak jadi yoli ko nabita. Angka je lapor ratamai. Iko Abu Bakar iko marima ko malup mabicu to enggak sadam nak kada iya ya Rasulullah. Magi na mabicu nak kada na matarup pun. Itu kan jana kalima na pak. Salah gero. Iya. Dek na matarup pun. Iko Umar magi tople na molopo sadamu ko marima ko nakade ampe malopo sadaku pak make gato matin rode pena moto. Coba. Angka gasala yero alasana pak. Degaga. Tapi aga na po Nabi Muhammad kada makuihi. Supaya aja na pangiwang ummakmu, jamaahmu aga pigau. Nah kada iko Abu Bakar ya ko marima ko pendre sadamu. Iya ke iko Umar panono icede. Utane ke gari angka ga cocok erduai. Si disuruh pendre, si disuruh panoi. Angka ga cocok. Tapi angka ga tersinggung. Degaga. Ya apa tu di mako ko madarie. Iri tete mas sampaja na de na si cocok iri sang ta kada isa neraka ya de na ko tu makko na pagura Nabi Muhammad. Pura no go siruntu Nabi Muhammad. Naliwa mana rejina maleko kaida. Ya. Magi pa nasabak memar ya sangnya guru angka ya sangak guru standar. Ulangi. Angka ya sangak guru standar. Angka to ya sepang kau kan ipigau sesuai standar na tawe. Ya. Kege ya sepa. Sesuai ulena. Standar syariah. Ya. Standar syariah Pak Melo ipake. Aga. Sesuai tuntunan hadis. Maka daya kota toko pasi lempu aja imu ulumu. Itu standar syariah. Tapi ko iya romelo mu patatok dasar na Pak. Mu panrase to buku Betul? Di hadis maka ada iya ko Nabi Muhammad rokok si lempui poncina uluna. Koto madising. Koto pur si garu laka na. Hah? Kira-kira. Melo ko patatong syariah menurut tuntunan hadis. Sunnah Rasulullah. Nah kada iya pernah cocok ko makoiro. Aga kira-kira terjadi. Pajamana yang masam paja atau matoy. Ya. Angka kisah kuruntu Pak. Dia napa aja wala contoh ya. Kasih di ustaz. Makoro cara mana Pak. Nigi to masam paja. Dia na komodele na. Dia na suku. Dia ini terima. Sia-sia sempajana. Iya. Bayangkan aku makir Pak. Nah. Nasaba angka tau matau kurpa. Artinya makan jatuh pana tapi iro sini na cara mau ustaz dengan ulep pigau. Terpas nak kalimana nak kada ustaz. Wadi kijolo sira cina pa macarama. Nak kada ye magai nak kada tapalaba ka cina pa milo doang. Nak kada miti lo doang nak kada idi ustaz. Nak kada matu sina ka miti lo doang nak kada de tangkelingo bawan ni. Ya maka pura nak milo doang kada ki aming. Nah kada buah desa tu na cocok ko. Nah kada de tangkelingo bawan ni pele ko de patamilo maka kada aming. Nah kan lima na lepoto mato. Oh puang. Terima lalu ko sifat doang ku puang. Ajong pas sia-sia pak kuragaku. Oh puang. Tanah pododim na kasih nadapi mato ya ustaz Masaya na ustaz tabi pa. Tilo doang kagak mati. Masih jak nak ada dek. Tilo doang mitan na podo aja tak dapi matua. Magai. Apa ko tak dapi matua. Ia tu sini na tak cara meta langgar mana matu.
Yana tumpai madaring kata mata ko macanya. Maka dah iya utaramu ko tu. Aja mau cobi-cobi kak, tajamui. Itu minta muatu matu. Akaro. Yeah. Jadi iro ko agama i carita pak. Dena wedding ukurata ipake mukuru itawe. Yeah. Ngerti nih kak? Iya ko agama melo i carita pak. Dena wedding ukurata ipake mukuru itawe. Tapi ukuran na po ng Allah Ta'ala si Banabi, ta ipake mukurui, iro ajaran na pigo itawe. Insya Allah digasus apa? Tapi ko ukurata, pahata, pak disangat tamelo ipake mukuru itawe pak, mapangiwalam peki. Ya po nama ko pak emigay. Ya. Angkana na runtu cek de, tapaga kota na, tapatawe na banding. Oh, salaman aja pelik nabi kau tahu. Iya. Ini Bapak Ibu, dik nak rupa ku agama. Iya ku agama italusuri secara utuh. Angka ga dalil Pak. Iya. Ya ko guru ta kalisiden reng aga bi pasanna. Maka dai nalai deceng si salah pahapan riteri sesena agama. Magai apa carana de nasi salah pahang atau de nale pendapat masih setawe magama magai cik dimilala yola tapi mega pendapat tahu aja yol letu realita akhirnya mega lala wat diola na tu salama ya aja na iku bame salama itu Bapak Ibu. Iya Nabi Muhammad pak tu dek gaga oko tak na melo cilakai tahu. Coba. Tidak gari aga kisah nari waktu na melo mati. Niga ningerang. Umakku. Nampai natane malaikai. Iya romati aku mati kak magamoro umakku mak dimunri. Nah kada dega aga de natama suruga assalam melo mui. Jalo gari aku tanaki. Angka gaje tahu aga je sana tahu cip tahu pinano tiat tama suruga. Nah, melo maneng, ang kami tahu salah laleng. Dah, makoy miro. Ye, melo mana sa tahu etama suruga pak, maromo mi salah lala tanya suruga nalawi. Magay nakwaro, namoro si di tiang mangkalinga baca, tiati mak guru, deto na may makutana. Nama cigau cia berubah. Tak dampai ka, apa aja itu aku macerama kak meromo angka tahu nak kena. Tapi digaga tahu ku jello digaga. Tapi fasting kemarasa. Iya to na tu sengaran na cara me kom ka ipau na natujui. An rasa-rasa apa tu ya bila aku pulih pinra na gotang oto na degato lo gotang. Tapi masuknya ya igot taki supaya aga tak buka ya kelengi, tak buka atie, nama kanja tepe, nama kanja pahangi, nama kanja pangkau kangi. Kamaka de yupah kupidin pakanjaki paham muko gamai. Tak coba garek buktikan ni kalimatku ya. Maga tasat ding otak tak kong katau ipau maka deh magama tahu itu. Ha? Aga kotak tu pikiri kiro tahu apa? Tisayanu nak keren maka deh magagar nak kena magama tahu itu. Angka jana rota sading. Dega. Tapi coba garek kemakutane. Maga kaga royanu nak kena magama bawam ni. Hah? Agak to si kota to ko makadero tawe. Maga mabawa mi. Ta? Iya ko pakita mata liwa sa kanja ano pa napigo mana sa parenta na gamay. Tapi kenri pole na mompo yero si de makada bawam mi.
Boleh kege na mo peru bicara. Si dimi pasa barana. Sipa. Ta? Iya ko pas sempaja na pak beliang asli. Kama karo pak? Iya pak. Papuasa na pacodokan. Na papalapalang. Kama kiro pak? Tau sogi na sangalena na maseke na maboro. Hah? Sama kajero? Ini mani patungangi. Iya. Itu Bapak Ibu. Pak memang perintah namanya itu agama memang kadai. Iya. Peletukangi agamai. Iya. Kuntum khaira ummah. Iko tu si kanjak-kanjak na ku ummah. Kigai ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Patirongan ngitawe lalam madecing pisangkei rimajae. Jadi harus syarat manca jitau kanjak tawe pak. Patirongan ngitawe lalam madecing pisangkei rimajae. Magi na kwaro na sabak iya koto mata pemona sangalena na pura momas sempajang pasti pura milau doa ribu Allah Ta'ala. Pasti pura milau ribuangi. Pasti pura na baca ihdinas siratal mustaqim. O puang patironga ka lalam madeceng. Decen na kega. Decen na siratal ladina an'amta alaihim. Papada toha lalan na tau mu puriowe. Utaneki. Cik di mega tau na purio puangi. Ya. Tanya Nabi Muhammad mi bawa pak na purio puangi de. Sinin na tau mata pe. Mapato pigau perintana. Ya. Napakaraja napakalebi akurangi. Napakaraja napakalebi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian. Iro napakario puangi. Bapak Ibu sekalian. Karena itu. Dero gaga tita. Kapuraki milau. Dero na tarime pak dongat tepuangi makada angka he tau kanjahe. Angka tau kanjahe. Angka tau kanjahe. Angka tau kanjahe. Kege macin rolai. Kama karo pak? Tabe. Biasa ki mangkelinga bicara makadai. Tulah masigi. Nak kedai loyo lumuki metu. Hah? Biasa ki mangkelinga koro. Iya ko makadai mui loyo lumuki metu engka rapat tajak bawan yolo. Iya pale kodesi gagai matu tajak mui baja pasi. Magi pak. Nah sebab prinsipnya Nabi ta ipake. Aga prinsipnya Nabi ta. Maka daya kode na may nga ambo na anak na pa. Ya kode na may nga anak na apo na pa. Ya kode mo pa na may nga apo na. Apa sandre no ripuang ya upo. Pura itu kasi wakuragay. Di paga may nga. Idi manipuang. Nasabatan na may mato. Urusata iro pamay nga itaw. Urusata paringarang itaw. Pak guru itaw. Ni yoli rideceng. Cuma yang jadi masalah. Bielo yoli itaw ridecengin. Na idi detapi deceng. Ya. Tanay kigare. Tau tia. Ni ya caiki. Maaga tasading. Ha? Tau tia na ya caiki. Pede? Cia. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya kau tahu tia agak gokangi. Ica boleh na melo. Apa iya ko mo caiki mi na pole ple melo-melo na terpaksa mi. Salah cek dek ya mi na pigo pa angka ko tapi ko deno gaga na balira no timu. Yeah. Itu Bapak Ibu. Makanya Nabi Muhammad aga mulai robai kat dona arae
Sifat madeceng. Ya. Sifat madece, Pak. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya ko ibu kamana ngi kisah ya Pak. Sengadip itu pajak apa? Ya. Tapi aja nana mega. Tite garik Nabi Muhammad Pak. Onro kanjakna sifat na tahu. Ipat dikini. Demo panangka na masalah akal ngoko tahu Dena pada idi. Dena riagaga ki maji na tarikiro tak temite tahu. Hah? Cocok ero. Biasa ki mengimpuru. Atau pengimpuruan ni. Hah? Iya ko pengimpuruan ni tahu makanjar bisa na otak na. Makanja to atina ga. Sinin na tahu pengimpuruan ni tahu de na may makat ta otak na. Magay Pak. Nasabak tahu tia cau. Na de na may mita tahu manyamang. Ya. Itu Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian. Iro na bita onromelo na mita ki makanja. Ya. Egan na tahu madeceng magay Pak. Napakalabbi napakaraja. Milodor ripong Allah Ta'ala upuatan na podo kasi. Nitiki kak decen na yaro tahu. Ya. Engkau tu biasa kisah na pacara may makuah. Apa itulah sate di meromo si bici ya. Misemo yano. Magay. Aku tapi ikum itu pedang. Aku deh. Ikum itu pedang. Iya na tung kena keciratan itu maka dah. Meliu to baru to wewe alena stres lah dah. Le lima bici maka dah misamo yero nang kau to na cicil. Maje kuasa ngi ko na cicil kong kamu me pinrangi na tanya to iku suruh wajai. Ilo do bawa no tanna podo netiki toko baraka. Na lelei ko dalle na. Na namanya iko natawi meliu to na iko manya-manyamangi. Ayur ka Pak Guru makan jade. Tahu meliu to idi manya-manyamangi. Magay nasaba si pakamase ki tari angka ki lo sanjung itu brem meliu to baru upa paidi de. Kira-kira ia matu ko masui na nangka ki mata jeng oto lemur nyawana matitai ki laba. De maka de miki lo kega nasame kau kena kaya cioni memang lalu kuro magni itu sedih tahu mali itu di manyamang gratis topa benrek lolo kesi tanale na pacingi. Betul tidak Pak? Coba nih salah cek deh lalu aku si depan Pak belu baso na meliwasan na palepato ki mandre baso. Bayangkan ilu ratoni ipande topi baso. Yang teratu dah camak kipak kadang bahasana atau dipanjang-panjang. Betul tidak? Coba gare ko mangimpuru kina terilele ki mak bici. Na letu karebay pa itu makada idi mitu podang macan ni itu matu ke tengah na kampung idi mi podang. Letu. Letu oko punana bicara. Si diwatu nasabadis maka dah ye boleh terima bici boleh tak boleh nak kena bala agai tengah bandi nak kena cika melo ilare lo rumah sakit lo kasih tete ni beli bolano atau baruwe tak tolong ngakasih yang ke rumahku yang ke rumah melo lo kasih malah sewe karena main sempat di watan ai dena cocok dalek kuna dapi rumah sakit. Nah kedagan aja igo kang indi podangi mata cede maka dena pa dia lurang oto ku pak dia pernah lunas. Hah? Cocok kira-kira ya Rom? Asele aga ya Rom?
Asal 4 biji. Mohon maaf. Ya tiap Pak mohon maaf itu kemala kak contoh aku apa ya menulak dah. Mana salah dah. Ya. Iya naroma dari dena sadar tahu Pak. Mohon maaf ya. Ya. Kega jero kira-kira malomu itamai matu. Neraka atau surga? Hah? Kega kira-kira matu malomu yundri tama. Surga atau neraka? Oh neraka. Maga memang ibu. Mereka pakai nasutongan. Kira-kira kega magampat tas sambung. I cerita jai tahu ya cerita kanjai. Mana seni masih kita neraka? Apa? Mana ke koja masih atas sambung? Ya kode cek kiru timuna. Iya kong kata cerita dece ngitawe ilodani alhamdulillah tanah podo kasih. Iya. Mana nungang idale na nama baraka. Ye. Tanah podo kasi idi lolong matoma kuaro. Aku tapang ke malika aku sedapet tanah kada aming na balok kupuangi. Ye. Tapi aku pengimpurang itu Pak. Matang rala dah je. Ya komiti asli na pengimpurang ni magampala dah. Cinampak meruntu. Ya komisang isi bombe. Lo aku mewe macorita tari rampe de Cina bombe na. Selai asa ko kode na kiru ingat na. Betul. De, mapadu-padu je ingat na. Ya. Tapi itu saya tu bawa sifat na to si bombe pak angkat to kelebih perlu to layala cek de. Mari Pak. Ya koto si bombe Pak tari si sapa. Tari si tiro. Ya nang kasara na lawi tap makutana angka gianu. Angke na kada kege na kada angkiro na kada. Tari lesen itu. Itu suruh kanya na to si bombe Pak. Siut daniang. Oh aja na. Sudahnya tapi dia nulis si lele dan le dek. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Lisu si paket na selanjutnya. Tapoji gaje rukai cerita jaki. Tapoji rukai gosip ki. Magi rupai nomor romo ki mak gosip deh. Iya. Makai rupa masalahnya. Wasa makadena bita hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Reke-reke memang ni alemu sebelum na reke ko puangi. Makada itu matata ya komeko galace jolo alemu. Ya. CDP pakutanaku manasai. Ibu. Tapoji gaje kumajasi pak na tahu? Magi tercacai. Pak macam si Pak na. Tak cacak kau macam si Pak na tahu. Tapi utana iki. Tak cacak moro si Pak jata. Hah? Ajak kam si Pak na mi tahu teri murusu maja. Na lei ko liwa si Pak mujana. Ai kok ni rokapa deh. Mitau kasak di kolayada nggak matu. Hah? Mohon maaf. Jadi upap pematu tahu ko pure mamaulu na lisu bolana tapi mancaji ustaz. Mancaji ustazah. Amin. Insyaallah. Ya, itero kanjak na ko agama ya guri Pak. Dek na tuma susah, mana sa contona, na melo mana ki manca di tahu kanjak,
Cuma maromo mi dene risep paham maka da yakui makoi tanya kita tahu kanja. Tahu jaki. Pak maka dai puangi nigi tau magala cerita jana tahu belum tentu ia tu cerita makanja na tahu ceritai. Wat di jadi ia tu cerita aslina. Yes. Nang kaja tu bahasa badari nak kada. Agar roh nak kada. Mati pak ceritai. Mati pak gosip. Agar nak tak kada. Aman itu kampung. Apa ya memang itu provokator. Bau. Kat itu gagal toko korang. Yeah. Tapi termasuk idi na ustaz pak meromolak dak lagi gosip. Ya. Yeah. Merepelak dak itu di gosip ustaz pak. Siratu ceramah pengajar letu rido cilina meromok digani ngeracik di mua. Tapi angkasit di selapau nangi iro lele na pakalim baling. Napa tersinggula dan asal dinakada daya aja muli mondriero. Ustaz pajana. Mana kena patujui ka. Dejek lau patujui ki kebetulan mi silam punanai diwatitai. Wena le ya lena. Kira apa? Ya na tu ampe maka agama. Kulil haqqu walau kana murra. Podangi je. Namo mani mapai kotongan mui. Ya. Na apa madarima ko koe manasa-nasa salah na golaiwi. Yana rumo-rumo pasolangi pak. Yana tu ampai ko agama angka pasanna agaro. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Nigi tau meloi pataraka darajat naripong Allah Ta'ala. Harus makanjak patapakna nanaya makanjak pak disangan. Ya syarat pak. Nigi toy pataraka darajat dari Allah Ta'ala mesti makanjak patapakna na makanjak pak disangan. Tapi angka bahayana kalimanya pak. Magai. Pak di pacarame tari sapato calana cek de. Na wedding na pahat tawe. Magai pak. Maka da iya tu tepai si bapak disangai na de na si bola abala. Ya, na de na si bola tepe si bawa pak disengangi abala, miti abalana. Ya kong katau makanja tepe na nama kura pak disengan nama romo ikala siang abala. Betul? Makanja tepe na makura pak disengan na maromo ikala siang abala. Betul? Ya tu si kong katau makanja pak disengena tapi masalah tepat na meromo tu si pakala siang. Abalato? Ha? Jadi si di ikala siang, si di pakala siang. Ko makanja tepat na masalah pak disengenge. Iya ro masalah na. Makanya pak disangi masalah tepe ya toro masalahna. Makanya ia norone lelung. Pakanja kita tepekmu, pakanja kita pak disangemu supaya mompo si pak kanjae. Nah? Itu apa ibu? Tak paham mau kerja rupa we. Cocok nih roh. Iya. Iya na tu madari pak daripan rasa-rasa ki. Nah kan nak sobis. Apa makanja tepat tak na taruh rayuan. Janji-janji manis. Nah dek nama desa pak disengat tak to ngak gaje ye. Kosong-kosong. Mapacir rekening. Hah? Cocok nih ga? Kira pak. Makanya kong kakaribal letu kiki patabayanu nasa nabita.
Panasai lalu je jolo. Ya apa je idi anu manasa asane na panasa na de na tongang. Pekuyasang mangkelinga kareba. Anu gare mako makan akada. Tongang itu gare. Yasan. Nasapati mo na tongang itu gare. Tongang kapale ko gare. Akkada bawa no Dewi Sengia. Ya ko makada no Dewi Sengi salama ni. Tapi yang kata aja tuh miluto ya semaca. Miluto ya seni semana gagana de ni sengi. Weh alena to pahaliwa. Pada jasa di kong kata nak kena cara maku ya. Ya ya. Iro Nabi Muhammad Pak sampai makada Nabi tak. Ia kode mulai rampi anu madecing amma ko bawan falyakul khairan aw liyasmut. Ya kode naga dece mulai rampi amma ko bawan daripada masa ngalemu misan nade itanai ku matut mu poco. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Payak merepe na ya runtu tomaku arupa. Anu gari ustaz mako. Oh, manasani kan nakada iya manasani. Magi takada nakada yano gari makada. Manasa to nga sayano pawi tapi lolo gare. Cocok sa bicarana manasayano pawi. Tapi ir taw mapawi ang kagare na. Manang kala tapaki. Lele to ni pakalimbay. Ya. Coba ni gare. Ini Bapak Ibu sekalian dimulai kamu. Ina tu nak kadai puang irlan nak kurangi. In ahsantum li ampusikum. Wa in asatum falaha. Decengi mu pigau lisu turialemu. Jae mu pigau lisu maturialemu. Berarti ko makuiro ni ga makade puangi. Jadi makanya hati-hati ki. Ya, tu hati-hati Pak. DC lagi pegau belum tentu nita DC tahu ya apalagi ku majami meni. Betul? Itu Bapak Ibu sekalian. Iya. Apa ia sangnya tutong pak pasang kai kanjak na tahu pasti kececai. Betul? Pasang kai kanjak na tahu pasti kececai Pak. Mako matotu pasang kai jana si de tahu angka matotu anggotana. Cucu mau ke jero? Iya. Pasangkai kanjak nasi dia tahu pasang kececai. Iya. Tapi pasangkai jana tahu angka matonggo tanah. Jadi ada batongnya dia nawat di si capa tahu Pak. Iya. Dia nawat di. Mage Pak nasaba angka pak kuragata na Pak gurana bita. Ia pale kode panerule paket tak minimal ia cik dilalungi agar husnul khatimah na capuri decing kama korpa detona kada mengaji pitawe na mati nasa na capuri decing detona kada masempaja pinamati na kada na capuri decing de assalam pdc muki ya na tumate puangi misangi tanya idi. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Nasabak ia de cengi puangi mitu ye wasi sambung. Ya, yana tu ampai makada Nabi ta innamal a'malu binniyah. Ya, innamal a'malu binniyah. Sininna gao itu niat itu goncina. Ya, makanya ya kong kade cemme tapi go tapakan jaki lalu niat tak. Ya, contoh, meki mak beri aga-aga, pakan jaki lalu ini tak agaro maka deko pure wak bering agage lepai asakku ri agagai. Taro ni tawe pawi maka de anuku asalang aja ni pawi maka de anuku ya biasa.
Ha? Tulemo pau yero kada maro. Pakanjaki niata maka da yoko pura niya bering agaga papattu ni ri alemu. Aja nam palle to ritimun maka da anukku biasa yero. Pura ni mak bering. Tanyana anumu. Iya. Tapi tari na po tawe maka da anun na biasa yero. Ko tawe mo pawi asalang aja na di pawi. Na ya po di madari di matom malengi tawe di to ni lau si sana naruntu na pake nak bici kena kada anukku tu biasa yero. Yero ya sepak kasolak amala. Itu Bapak Ibu sekalian. Iya kota banti tawe bantu je. Aja na tataja terima kasih. Tapi ya to narusolangi ki idi. Ya to pata puas ko terima kasih tawe ko tawarenya agaga. Tabanti tawe iya pata manyama ko terima kasih. Biasa ki runtu otomogo nang katole pas sorungi. Ha? Biasa ki runtu sapiri isorongan ngotona maruna mo nalari taru dena kena giling. Biasa. Aga na pau yero pasorongo to imon risalai. Sapiri pa aja na yero. Dia mana na terima kasih na laba nangi. Bayangkan ye. Bayangkan ye pahe. Puru tono mapat diati tono. Tahu? Salah cek dek madoraka ko. Apa mu tinjak cahali tawe. Pada liero kasih sapiri oto makan jalada ni anak nasalai ko. Magai nasabak ko lepangi terima kasih matai pemeng. Iko mato puru ko lepangi. Betul? Aja na ilo daun tanah bodoh kasih latu bengkelnya na salama. Ya apa ini? No. Maga aja na kemakopat dia tilaba tahu dia na terima kasih. Ngerti nih kira-kira? Iya. Agar nelor ki Nabi Muhammad pakanjaki je pesan kamu. Majaple majana na pigo tahu. Bayangkan ya agar napo Nabi tariwat tu pisangkan ya kada ini tahu jang, ya kada ini tahu macam-macam nih. Ya. Agar napo Nabi tak makada de minis sangampe na pakwa karu. Ya konis sangak de na nakwa. Itu Bapak Ibu. Ya apa ini? Hai. Dia aja sedih bisa nih. Ya. Kak biasa tuh katanya pengajaki. Apa mau padi-padi susah-susah. Sabar aki. Aga marumo na balangi. Macam tu kau tu demi tu neko rasai. Tahu deh toga terima kasih nanya. Syukurlah laki kong kamau tau mo pemesa pusapu ki pasak barak ki patuju kiri deceng Allah koslete mi iya tu kong kamu apa tahu pasak barak ki berarti angka mo apa tahu rangat tasana angka mo pamelomita ki madeceng akada bani iya terima kasih awe ini tu amin apa cobain akada ikon negeri rasa nerita malah binasalay ko. Masa nang kedimina para sa ipat di na. Tulo may ringa-ringangin ay turungin na. Masa nang kami na palete o ko'y di ipat di na. Ya. Itu rode sifat-sifat iya guru ipa. Sifat-sifat iya guru. Ya ko makanja ipahat ta o ko agamay mak boleh sifat kanja insyaallah marumuki na letay pamasi baraka. Itu Bapak Ibu. Ya na tu koto matata ka riolo makada mireso patam mangingi. Nama lomo na letay pamasi dewatai. Sale tu makada ki pamasi no puangi apa dia na koro lontara. Ye. Lontara baca Pak. Aja pasi garu-garu. Ya ro bahasa tauline ro Pak. Reso patam mangingi nama lomo na letay pamasi dewatai, tapi ya koyak lontrak kule itu sih kutu patam maka-maka nama lomo na letay acilakang.
Napa nakabata keling ron terakhir. Ye. Tita mito kutwe moromolak dalai subuang agaga. Ye. Ita mito seke moromolak dai pak dereng. Betul? Biasa roang kasapisat tapole Malaysia mak bagian Milo. Biasa. Ya roko biasa menak bagian noki yolo sana de. Ni kami naleng ni ga noki ye amore sapisan pokoknya lengkap. Mari pura nyawa ngakur makutana ni kan makutana ni ga tomi maring. Kami naman itu sana he. Nabaca ni natutu. Ang kecik diasa naruntuk tau seke. Be tapak gili mana mato jo bicarana. Mereka malingi. Mana sana tu namore. Maling. Bayangkan taput. Maling. Magai. Malap bita ulang ni. Si fire tu. Magai nak ada. Si setemam bukala ada si panit. Nak ada ni kan pelet tahu ring. Nak ada malap biru yang malingi. Mai na sa tahu ya rumawani maparu ya tahu. Jadi ya tu pali esange dalle meromola da minri asata nata susu. Asli aga yero kutu na seke. Ke? Tete siya ni je. Maka rupa ko hikmah mauli ialah isapa aja nama susah tahu tapi isapa ipeko carana nama ingat tahu nareko pure maulu matu tahu kanjak mana lisu aja nama maulu tapi ayah amam matu ku pada agak telo tak gatung amang nyamang apa iwi tokong ketelo tak gatu pak namo pabarik telo malaga itu kong ketelo tak gatung siaga kampo pa ulawi anrona manang telo tak bere we si sana de paje na letu cara mai baca dongi he na capuri ni pacar mai batalo ka manila tarongi loloro. Daga asinya wana cek demo kadang kejar tahu pole. Iya. Paling lucu alena lo pasai melitalo, alena li surangi, alena ballo iwi, alena si balo masigi, la alena si malaga iwi. De, tonga gayero. Astagfirullah. Mana ketongang? Makan jaga si Pak Makero. Nah, lihat cik digagok ko. Apa cara nang kero guys? De mulai patarai. Iya, sependapat na iya gagaye. Angkana na kurangi si Pak. Apa iya rukumal lagi telo tawe Pak tanya si Pak tahu nala. Si Pak ni rokwe ala Magai, apa ya kumal lagi tahu telo dia namanya malai cik di 5 makatan nito, aja makatan nito, kali Pak mak kali cuk butuh. Aku si Pak agak ro, ini mani, ia natu ampai bahasa ugi perlu pakai jaki, angka si Pak desi sanawat dia punai, ke gai, macece nama ngua. Tangkalingan nih. Ya, lo terangka ngaki. Pada kau ceceng ngomi. Dena pada antara langit dan bumi. Ya ko maceceng itu we dena mi mala cede. Ya ko mangawi tawe na mo anu na tawe na lato.
Etata na tu kapangogi. Napeti sa pasilangan. Ya ko maceceng itawe de na memala cede. Ya ko mangwawi tawe na mo anu na tawe na lato. Aga basaugi na yero. Namono na tawe na lato. Basa halus mi makada mangwa. Maga yina saba. Ibiasano ko ngwa si dape mi okumi taurialena. Ta? Makwairo. Tapi aga silengan na nga si bapoe. Ta? Si dia lah subuh, si dia lah si panasay. Tapi ipasay. Tapi pada mui. Tanya anu tayala. Betul? Iya naro nangkah desa salah si dina pasan na nabita. Agaro kullulah min nabata haram panaru auladibi. Nigi tau purman re anu haram ia panama paci dosana ko purai icalla ko pina neraka. Na ya apun mawatang ko tangana seji salata sesa pai. Magai marumo ang kataw pole bali na diga kaluban na di nagaga salo. Pure toto konta. Yeah. Degaga dar kalukun naman ang kabicak kalukul lisu. Bayini dito nakutana. Makadami lai tanah kasiudan niya tu gagay. Ang kanabalali osan na puleng, ang kato na pao, ang kato na kalukong, kato capak loka. Na degaga dar na. Dia pun nakutana makadakin rimala. Kwairo masalah na. Ang katomo pa tu pak, mohon maaf. Tak dampai kay buah. Ini nak kena sesa saya. Ya. Ni ke biasa Columbus. Aja sa Columbus. Iya. Pak doko-doko. Biasan kata pole sarai, pole butingin, pole doko-doko li sebulan tu. Dia ada meriga. Asal ya lemuki. Tapi ia romaleki punana pa. Punana pa. Ya kotannya punana maleki talai pakanjaki pengatata. Ni gemadari mabasau ko sarai natannya nuna. Ha? Ni gemadari mabasau ko sarai natannya nuna. 2. Jenang panasu-nasu. Tak dampai kaya, tak dampai ka. Dewa teki mabasa. Tapi ia patah mabasa ko isuro ki. Apa tanya anutta. Yeah. Magi bisa pa ibu. Maripela do urung tu kalimai. Apa ia meromo ia paulo sarana tahu ko pacapurangi. Ya pak. Nomor si di denerule si lulu yang kedua meromo ang kadenwa dirita na nerita to. Ya poko capak sara tu letu. Mapaci-paci ni anrongi. Ya. Nama dari kasih senjata cadangan manina pasurang itu. Asa senjata cadangan. Acara ni na telo si pue. Mak dampak itu kasih punah sarewe tak dampai kasih Pak Ustaz sewako ni kadang natanya tu je andro lawa mai loma silaturahmi ku di natundang aja tanyan de nak kada aja kasih keluarga we de sisa disasampong isi rita. Nak kada magami makin nak kada we kasih na. Aish. Nah dia je gan mo je cangkok ilanya meneto. Tongang ke ibu rumah dari makaro. Tongang. Aish. Tanah bodoh aja. Jadi di laki kong kebaini itu boleh makor tanah lalu. Nalemu ko kepunana. Iya. Apa ia kong katau mohon maaf dosa ya. Iya. Apalagi rumah birewi rotannya nuna. Hai.
Sini na to pure muka bimalingi. Iko mana to tongi dosana. Mandari to ngapo aja nggak tahu liu basana pak runtu anggota na. Wih, kami kolis wah kab. Aja tanya nuta. Ya kami ko mabasa iko pamasaran na Rita. Ya ko iko na masaran na Rita basamu. Tapi biasa tak bali. Magay ni sacule. Mohon maaf ya, mohon maaf beribu maaf. Ya, mitau kaje kasi kong kato tersinggung. Tapi dia nawat di dini po ye, magay. Ya sangaman le salamat tama suruga. Ya, na itu nu palaki palimatu. Ya, tanah podo aja. Jadi makanya ya paling pura ni purai ilo toba kiri puangi. Ya paling kode patule milo adam pengeri pada taulino minimal. Aku raga ni jolo le seri rumah kalelengi. Ya moro jolo ya aku kode paling tule milo adam pengi minimal. Ilo toba ni ripuangi jolo le seri ni anu masalai. Nasabari tanna podo iya na makai darajata we mainga ianu biasana. Angkana je sarana lawi angkana na wical lisu. Iya makoko madari pampek dia na malay. Na dia na manas sama kada perintah na pun nasarai dia nampai. Bapak Ibu. Berarti tamai tepe makanja pak disengenge makanja timbangenge nasabari. Okoni rotaraka darajat tadi tesak dini. Wih tau kanja to ngangi. Akhirnya magay. Onro na pagkalabita na tawe. Magay. Nabawan ni lobo lata. Suro na pun nasaray. Yeah. Cuma madari min kemasi nyawaku pak. Madari masih nyawaku. Tau makacocayo kuro abis sa panewe. Marumu ijagay mapuleng aga-aga. Tau di gaga na pigaw. Lepalalu nga bepaminri oto na. Dewat yangi de. Dewat taki. Tapi ari ngeraki. Yeah. Malabiro li pajinay roto makaresoy. Ang katubay ni ang kalakay ng kana na nasalay. Ari ngeraki. Loki puliso ngan renut tay. Ya pwede si biji makade jagay matu iti matu antan mapuleng. Iti matu tong katuna perikanto-kanto-kantong. Weh, tahu dia agak terima kasih na ye. Ya, nawaja si dan nala, nawaja. Cani-cani ngati. Majami kode. Itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Ceramah ini sekedar saling mengingatkan. Tidak ada orang sempurna dalam hidupnya. Tapi yang terbaik di hadapan Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Ia keminam meladai na puji puangi tau macia toba nanaya mace mapepacing baik ridho sana maupun ri acaripan nari lalana tutungan na Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai dan semua kita semua terbimbing di jalan ini dan siratal mustaqim sehingga nama Rasulullah, sifat Rasulullah ada dalam diri kita sehingga insya Allah setiap perilaku kita selalu tertuntung atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga itu salah satu sebab kita bisa masuk surga karena syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dan kurang jumlahkan, semoga kita semua diberkahi, diberikan petunjuk hidayah, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan anak yang saleh salihah, diampuni segala dosa dan kesalahan kita dan dilipat gandakan pahala kita semua sehingga insyaallah lebih berat timbangan kebaikan kita daripada keburukan kita hari esok insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang yang didoakan akhirul kalam. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.